abatura bakacera rubale muri Mitoma okugamba bikorwa byitima ebitahirire cyaro cyabo no babire baryo mu rukiko rwo kurwana mutayi wabo orukumanya nka Wilberforce byaboneka owabira chairman wa NRM Mitoma obatiriho cyo kutera nyina obwe bagenderire kumwokoreza uruhu rw'embuzi okumulise baza kutera mawe ninterera cyama ati mawe ni muterera ankorire mawe ni mbanje akanzara yanyonsya yankuza yandebera ndiyo mushija mukuru hati nka mawe nyunganye ni muterera na yagira nango kubwa kunkore bukushaki nyo ninza kwada kuninza kutera mawe kwate ukagenda ukagiharwe cyakuharwa icyakuhara ukagenda no yereka wiruba kuyakutera mbeshika twabetu y'abantu ikumoka manyotangu wabe na cyo rwije nyuma kari wiruba ababorukiro kushasha bari kugira ngo rujya hambwa ndwe rujya muhiji ngwe bibire mu makaga mutayi wabo ngukana nabo bibasa kubayika hakire kona ekibaletire kweterere nduru okureba ngo byakomaho ikintu nke kikaba cyabiriwe bakagenda bareportingire wiruba kwakorara natera amasasi kandi nomanya umuntu yakugambira iwe noraka kugira ngo namazima uje tukurgatara mazima yanasasi bakikwija kugera ki so abantu bakarwa mu state house wiruba no mukaka batari abuko wiruba no baramhari tubacu mbasa ago namazima watakumanya imwe murebera revo yakacera wiruba international bwenu tumusupportinge nyonyo kushaba cyo kuhiga agendo misho program zaine tusupportinge icyaro kigiye kitunguke Yesu ari kuzawugenda kaja nabasigira obusinge mirunde eshatu onke mwe binte byahandikirwe ntubara kubifaho munonga oshangu tibyine mugasho aze mwe twabizaho tukabyegamira nibigera okubyatuyamba nkunda mawe tinyine mawe ndijo ngununje unangwa ninza kubugura mu supermarket noboko yine sente tugura nyoka hati nyebuzo ubu aronda cyo munsi agira ba Dorini babo bamuhagatira Dorini namujyante Dorini shoma kar kashenshero musini ya kashatu yahanantwe yaza kushwero iwo mushichu no sika hokushoma nozo mukushwerwa namukwata niba namutomu 10 for god bwiro numwako banwejuka twata humunyururana urukiko rubiro mu makagatu mwine Jackson speaker w'igomborora ya Katengo muri Mitoma ombahenderire bari kujumiriro butamanya nitima omukwenda kugarura hanse ntunguka yabo kandi ahantu bashabire government okugarura emishomo mu byaro byabo gasha kwa Ben Muhozi.